Magitogolo ni captain wa timu ino uri no we mubuge wa mukuru-ini Githia Kawamwai. Timu ino ikoretwo ikigira kiharo maita mana hari kiumia hatari gutira undu uri utukite kiguni kinene to mathako-ini nginyagia hari ugima wa mwiri. Riu twina mirimo mingi muno ongerera twina murimo turarwa na gwiretwo cancer au tuna murimo wa diabetes, tuna murimo wa hypertension, hena murimo uria waru na maundu macio mothe mundu agika exercise undu wa mbere ni kuhota kurwa na mirimo iyo. Mwaka muthiru mubuge wa Laikipia Patrick Mariro niwe wahotanire midira fedha ihenyenere ya mita 800. Mariro arethagathaga gukahota mubuge wa Uganda uri wamuhotire na akirimo kuyukia thahabu mathako-ini mwa mwaka muhituku mucio wa Bujumbura, Burundi. Moyo ati ajumbe wira wao ni kwitia bia nyingi na gwika maundu matari mega. Acha he maundu mega maingi muno ajumbe mekaga. Umwe wao ni gukira o rucini guka gutengera oguo. To Mariro tu Captain Mwai ona akedera humuka atagashirite kuyukia uhotani wa ihenyeria kuhiuha hatari gutengera. Reke njuge macindano macio hari mwena wa kuhanyuka ithuĩ tutongoretie miaka 4 mfururizo. Reke njuge bunge to guthondeka watho na to uri andu meciragia ati tutinda tugitia mucara. Aca ni mahe maundu maingi mangi tureka. Tiga mahenya timu ile gicire hadire ni undu wa mathako ma mweri wa 12 ni hamwe na timu ya mufira wa ikafu, mufira wa maguru, volleyball na muthako wa kugushia mukada. Bunge ukiingia ukizubaa miaka miwili utashtukizia tumbo limekuwa kubwa, mwili umekuwa, afya imedorora. Ndio maana unasikia wabunge wengi bila mazoezi unakuta tunapata magonjwa haraka yale kimaisha. Lakini mazoezi yanasaidia kuwa maintain mwili wako, alafu pia posture. Mathako maiyara mwaka uyu makaharirio buruni wa Uganda mucii wa Kampala. Kiribotera Inooro TV Njĩtagwo John Kata Wanjohi.